Presiden jong keseng Voice of the People Party wa Arden Milar Masai Moj ulak tho ya umutirang ba kejela halor ke jingkren jongu syagilat patai kubor halor ke jing wengkam ya ki officer da ka ba umutirang ba ulong bala datung da ki officer bala sautaj kawan ra ya ke jing lutput ya ke sorkar halor ke ni wa Arden lebu jingkeli kela bala da ki laingo ki officer sautaj ki penstang ya ke pela ke sorkar atau ki spango ki konsultan ki chairman ki vice chairman penerben yang kepala ke sorkar namar kata ulakan tu yang ipai ba bakin long ki pestad bakin nombakla hakane ke election da ka ba ulo ongru long ma phi kitrai ya kakam what up ban dakot ni wer ban lai tebut pat ngakwaru ba om dai ban lai sting ya kane ke election MP